Kuki Soo MLA sing amadi susat dari Kuki lal huba sing oiba mifam amma Guwahati da pangthok na balep nakre Kuki Soo MLA sing amadi suspension of operation su group tele Kuki lal hulub sing lusing ba sing mifam amma metara ka taruk ta Guwahati da pangthok na balep nakre haidi pausi asina phang pawi source amma gi matung ene mifam da Kuki Soo council gi governing council la manipur da popular government amma sem na bagi matang da amma to oiba pirep launa ba pukhalaki ba wafam khanna minagani haidi pawi source asina hai mang thagi kunga humdoi da KZC gi ahan ba governing council gi mifam amma Surasanpur district ki Renkai Rich Authority da pangtoki mifam adugi hek nongan baga kangpokpe da UPF amati KNO gi lusing basing yauna mifam amasu pangtok tuna interaction program su sathaki KZC gi han ba governing council gi mifam aduna Indian constitution gi article sani kuntrag mapan A gi makha da Puducherry gi union territory medal the political aspiration pihan ba haiba warep adu amu hanna reaffirm tawki haidi Hatkhiba council gi mifam adu Kuki Soo sing kundari district sing gi lakiba civil society organization gi lusing ba amadi atai lusing ba delegate Maudraga Rom na sarugyaki mifam aduna political unity amagi makada self administration gi roadmap amasu puthok tuna khanna ki loina tongan tongan ba warep mangasu yet na ba leitana lawki warep sing adu gi manung da cabinet expansion gi council gi oina vice chairperson mari joint secretary mari assistant secretary mari hapnaba chairman da sinaba budget framework gi oina constituent body sing comprehensive budget sing sapmana na yenthokpa separate administration gi demand amuk hanna reaffirm toba council na aya pikraba foundational principle sing neinarba matung da amendment toba amadi manipur gi popular government ama sembagi matang da Kuki MLA sing amadi su group ki lusing ba sing Guwahati da dialogue satabani hairi paugi source asina hai mifam adu da council gi chief coordinator TS Ajang Khongsai na thobu oikiba ka loina Kuki Soo council gi spokesperson Ginja Boljong na official oina record tawkhisu hairi Jiribam da Mar Nupi ama kangsup singkhong Kuki Kanglup ki Meeoi mari Hatkhiba ga mari leina lalhoba ahum NIA na fare Kanglup ki irang manung ing 2023 gi November 3 da Mar Nupi ama Tamthina Hatkhiba thodok ka mari leina na NIA na Meeoi ani fare loina na thasi gi taraga taret phabu police custody da remand lo thakre tha adumak ta Imphal West ki kangsup singkhong da Kuki gi Meeoi manga gi manung da mari Hatkhiba gi thodok ka mari leina lalhoba ama su NIA na fare agency gi pauna haidi bana Jiribam district ki manung chanba Jairon Mar village ta Jesang Kim Kopa sahi kuntraga mathoi rum surabi Mar Nupi ama mahaki mayumak ta Tamthina mai tharga Hatkhiba thodok ka mari leina na NIA na lalhuluk ani gi Meeoi ani fare hairi NIA na ngarang cherol asina makhata na hairi bana thodok asiga mari leina na farba Meeoi sing adudi nongthongbam mairaba amasung sagol semsana tomba Elias Surchandra Elias Piba kawi farba mairaba asi Bisnupur district tagini Meeoi asi Jiribam Jairon village tagi Jesaking Koba Mar Nupi asi Hatkhiba gi thodok ta senabani hairi farba sana tomba asina Thobal district tagini hairiba Meeoi asi su thodok adu da senabani hairi haukiba sahi 2023 gi May 3 ta Mar Nupi adu Tamthina Hatkhiba gi thodok ta senabani thodok adu da Mar Nupi adu 3rd degree method ta ot naibata natana masapumba sada 99 maina saklam na victim adugi haksangi saruk ayamba thiba khangtana kaya su yauri nupi adugi haksangi saruk ayamba maina kathektuna sakpana maram oiraga mahaki mapuroiba nupi adu rape tawraba matungda Hatkhiba ni haina FIR loss tawrakraba su postmortem adugi sabsaba kudam amata phangkhidre hairi victim adugi limgi mathaki saru amasung makhagi saruk sing adu thiba khangdana leiribani hairi atopa amana hokiba sahi 2023 da Imphal West ki kangsup singkhong dagi Kuki gi Meeoi manga gi manung da mari farga Hatkhiba gi thodok ta senaba KCP PWJ gi cadre amasu fare mamingna Waikhom Rohit kawi Thobal pakhang khong direct tagini farba Meeoi asi hojik remand matam loiraduna judicial custody da leiriba misakni adubu NIA na case amaka mari leina na pick up tawkhibani haukiba sahi 2023 gi November 3 da Imphal West district ki kangsup singkhong CRPF ki team ama deploy tawduna frisking amasung checking post hangduna asar awuksing check tawkhi hairiba gari adu da hojik thokliba kanglup ki irang asda yawa community ani gi Meeoi manga tungduna lakhi adubu hairiba gari adu yanadaba community amagi kanglup ki Meeoi sing thomjilak Meeoi manga adugi manung da mari farga pukhi aduga amana na thoktuna chenki farba pukhi ba Meeoi mari adugi manung da ahum phangkhibani thodok asiga mari leina Ministry of Home Affairs ki instruction makha da NIA na hokiba sahi 2024 gi February da case asi lokatuna investigation chathaba horakhibani Rimsta Nurstam libi mahiroi ama thori yanduna siramle yamna thamoi sokni oiba thodok ama oina Rims ki nursing college ta BSc nursing mari suba semester tam libi Meghalaya digi nupi mahiroi ama ngarang mahaki hostel ka thori yanduna siramle thodok asigi matang da Rims ki authority gi maikai digi hojik pawba ku powerol ama ta phangdok padi laitri adumak pu laikhidaba mahiroi adugi maming Abel Sasyasi S Marak sahi kun gamathoi apokpa Diki N Sangma kawi Meghalaya gi West Garo Hills ki Ran ram degi ninga se pungni pan makhai ram tabada mahiroi adu thori yanduna sire haiba khangna rakhibani mahakna thori yanduna siram liba mafam adu hokiba sahi 2017 da maisa khibadagi kanba amata leinadraba mafamni asi bhaksang adu mokta thamkhre thodok asigi matang da authority gi maikai digi investigation cha thapa hokre
कोलकाता एयरपोर्ट मनुंग द मेरे पास बॉम्ब है हाइरु मैते मसा अमा सिक्योरिटी ने फाजिंदुना थमख्रे कोलकाता एयरपोर्ट की मुंबई तमना पाइगदब इंडिगो फ्लाइट तोंगदब मैसे मसा अमा नमहाकना तोंगदब फ्लाइट अदु बॉम्ब हाइबो वही पल्लुबदी कोलकाता एयरपोर्ट अखिबा ngak pasaktam ama oikhibaga loinana मैते मसा अदु सिक्योरिटी ने फाजिंदुना थमखिबाga लोइना बॉम्ब थी बहुमबगी थबक चथखिबना मरम ओरगा फ्लाइट चिंग मतम थेंगथना पाइख्रे हाइरि थौदोक असे हौखिबनि थौकाबा नुमित की नुंथिन पुंग अमागा मखाइरुम ताबा मतमदा कोलकाता एयरपोर्ट थोखिबनि हाइरि पावसने मखा तारदुना हाई कोलकाता एयरपोर्ट गी मुंबई तमना पाइगदबा इंडिगो फ्लाइट नंबर 6E5227 दा तोंगदबा मसागी सही कुनगत रोम सुरबा सेगा रोड कोंजिंग हजारी लेकाई दिगी रेगल चोंगथामने एयरपोर्ट अदुदा लेरिबा इंडिगो सिक्योरिटी ऑफिसर अमदा हिंदी लोंदा मेरे पास बॉम्ब है हाइबा वही हाइरुबनी हाइरि हौजिक इंडिया अमदि पाकिस्तान अनि की मरकत लेनेरबा मरि असिना मरम ओइरगा इंडिया की तोंगान तोंगानबा स्टेटसिंग दे लेबा एयरपोर्ट सिंग थिंजेलुरबा मतुंग हांदोरखिबा लोइना कोलकाता एयरपोर्ट चोकन मसेक्सिन थौरांग लौखतबगी सरुक अम ओइना पैसेंजर सिंग अमदि लोइनरकपा पोटम सिंग तांकक अनि अहुम थोकना चेक तौबगी थबक चथदुना लेरिबनी सिरुई फेस्टिवल द मैते सिंग कुकी सिंग लेरिबा खुल सिंग नत्रंग टेरिटोरी सिंग फाउदुना सरुक याबा यारोय थासी कुंदगी हौदुना कुनगा मरी फावबा खुलदा पांगथोकदरबा सिरोई फेस्टिवल मैते सिंगना कुकी सिंग लेरिबा खुल सिंग नत्रंग टेरिटोरी सिंग फाउदुना सरुक याबा यारोय हाइना कुकी जो विलेज वॉलंटियर ईस्टर्न जोन नाकन वफम तमलगले लोपासिन थादरक पसेरोल अमन हाई हौखिबा 2023 की मे अहुम देगी हौरखिबा इरांग असिना मरम ओइरगा कुकी मियाम ngasi su awa ba seteng kaya khangtuna leire Imphal Valley da मैते सिंगना कुकी सिंग yum kai lanthum manghan takhan patana tana search amasung कुकी की कुल kaya mai thaduna mang takhan खिबगी थौदोक सिंग ngasi su कुकी मियाम ना काबु ngamdan leiri मणिपुर की इरांग असिदा कुकी मियाम दा सथरखिबा हिंसा की ओइबा थौदोक वाथो की matang वेल ओइना इंडिया लैंगाकना कुकी मियाम ना तालिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड पीदुना कुकी मियाम जस्टिस पीगदबनी हाइरिबा असुंबा वेल असि पीदुना कुकी मियाम ना ngasi थेंगनरिबा अवाबा खुदुंचातबा कया खरदु ओइरबसु इंडिया लैंगाकना कोखन्नबा होटनद्रिङै सिरोई लिली फेस्टिवल दा सरुक यानबगी दमकता मैते सिंगना कुकी की लेरिबा खुल सिंग फाउदुना सतपे यारोय कुकी मियाम ना सु मैते खुल अमदि टेरिटोरी सिंग दा खुंगुल ताबा लेरोय वफम असि की मयुक्त मैते सिंगना करिगुंबा टेरिटोरी दा संगसिलकबदी मदुदा थोरकवा अफफतगी दायित्व मसा मसाना पूजगदबनी हाइना अकनबो वफम थमलकली मे तरह तरुक की नागा की प्लेबेसाइट दे SDS ना सौगलकली सही असि की मे तरह तरुक असि नागा प्लेबेसाइट दे हाइना ऑब्जर्व तौदुना होलीडे लाउथोकनाबा अनसमना फोंदोरकलेबा वफम अदुदा सेनापति डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन की मेकेदेगी मफुंग फाना सौगलगनी एसोसिएशन असि की मेकेदेगी थादोरकेबा सेरोल अमदा हाइरिबना अनसमना लाउथोरक खिबगी मतुंग इन थासी की तारा तरुक सेनापति डिस्ट्रिक्ट लेरिबा माइलोसन खुदिंगमक्ति इतिहास ओइरबा नागा प्लेबेसाइट दे लिसिंग सापनि यखैगा माथोय अदुबु इकाई खुमनबु उतना नुमित असिबु सुति लाउथोकनबा अपील तौरकली नागा प्लेबेसाइट देगी मरु ओइबसे नागा कम्युनिटी सिंग निंगथिना खंगबगी तंगाई फदबा लई नुमित असिबु हॉलिडे अमा ओइना लाउथोकपना नागा कोस की दमकता ममांगी हौखिबा कया अदु निंगसिंग तुन इकाई खुमनबा उत्पता नतन नागा सिंग फ्यूचर की दमकता हौजिक चथरिबा डायलॉग असिगी कमिटमेंट द हेना मफुंग फानबदा सोबु मतिंग ओइगदौरिबनी नुमित असि नागा सिंग की कलेक्टिव जर्नी बु नहुनना निंगसिंग बगा लोइना अखोइना तालिबा पांदम अदुगी दमकता यूनिटी की मरु ओइबसिंग अदुबसु निंगसिंग दुरा लेनबगी मरम अमा ओइरगनी लोइना महिरोइ सिंग असिगुंबा थौरम असि पांगथोकनबा पुकनिंग थौगतली हाइरि पाम्बाइन लुसिंग यूएनएल की केडर अमा यावना नोंमै लालोनबा मियोइ होम सिक्योरिटी फोर्स ना फारे ngarang tang tarag hum de सिक्योरिटी फोर्स ना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सगोलमांग पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा पुखाव अहलु मखा लेकाई दगी वेटिंग सेट अमगी माया दगी पाम्बाइन लुसिंग यूएनएल की केडर अमा यावना आइन काइना कुलाई लालोनम बा मियोइ होम फारे हाइरि पुलिस की पाउना हाइरि बना फारबा मियोइ सिंग अदु इम्फाल ईस्ट की पुखाव एरिया दगी आइ काइना नोंमै अमसुंग नोंमै मरु सिंग ट्राफिकिंग अमसुंग एक्सचेंज तौफगी थवोंगसिंग द सेनबा मियोइनि हाइरि मियोइसिंग अदु पुखाव अहलु मखा लेखाइदगी नोंमै ललोनबा अमा रुपा लाख अहुम मखाइदा नोंमै अमसुंग नोंमै मरुसिंग योननबा ngairaga leiringai da फाखिबनि फारबा मियोइ अहुम मुदुदि पुखाव अहलु पावंग लेखाइदगी नावरेम नावसा मैतै एलाइस सिंगलाक pa sahi kuntra gani pan laikai asimaktagi laisang them inauton एलाइस afhau sahi kun gumdoi amasung ekpam ballboy maite एलाइस ishanta maite sahi kun taru kawi makoidagi magazine ga konana insas rifle ama 7.62 mm rifle gi मरु निपान मोबाइल अहुम वॉलेट अनि अमसुंग आईडी कार्ड अनि फगतले हाइरि इंटेलिजेंस के खनबा पाव फंगबदगी हाइरिबा ऑपरेशन अदु सथकिबनि हाइरि नुमित असमक्तदा थवाल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा वबगाई दगी सरोजनी ऑयल पंप माया दगी केसीपी पीडब्ल्यूजी केडर अम फारे ममिंग न खुदुंग बम पृथ्वीराज माइतै एलाइस साथीबा सही कुलहुमदै कवि हाइरोक पार्ट 2 मै लेकाई दगिनि हाइरिबा मियो असि ब्रिकफील्ड सो मिल बैंक हॉस्पिटल ऑयल पंप अमसुंग स्टोन क्रशर सिंग बदन नम हादुना सेल खाइबा अमसुंग मी किडनैप तौबदा चेनबा मिसकनि हाइरि मियो असदगी हैंड ग्रेनेड अमा मोबाइल फोन अमा अमसुंग टू व्हीलर की गाड़ी अमा फारे हाइरि लालहौलो बसम के लिलोंग नुंगै अवांग लेकाई दगी हुइद्रोम जीवन सही निफुक मंगा को केडर अमसुंग रंग लिलोंग नुंगै एरिया दगी फारे हाइरि मियो असदगी सो टू व्हीलर अमा यावना अतै पोलम कया फागतले हाइरि बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा निंगथौकोंग वार्ड नंबर 3 दगी ना केसीपी एमएफएल की केडर अमा फारे ममिंग न सलाम किरण एलाइस निंगथौलाक सही कुन मथoi कवि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट निंगथौकोंग वार्ड नंबर 3 दगिनि हाइंगांग पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा कोइरेंगै
kabui khul gate maya dagi pirpa ki kedar ani fare farabasing adudi Churachandpur district ki sagang bazar dagi hojikni Bishnupur district ki Thinungoi makha lekai da leiba khangembam apui meitei ls nongpok ngan ba sahi kun ga taruk amasung Imphal West ki Maharbi awang lekai degi Moirangthem Alex sahi kulhumdui kawi hairi makhoi degi mobile handset ani fare hairi numit asimak ta Tecnopon police station gi manung sanba Yongkul village dagi PLA gi kedar mari KCP gi ani amasuk KYK kedar ama fare hairi farba PLA kedar sing adudi yaripo Khoirom makha lekai degi Lorem bam Manoranjan sahi kun taruk lamdeng makha lekai degi Singakam Santos maite sahi kun traga mari Khongham Khaman mayai lekai degi Soram Gumba maite Elias Tona pa sahi kulumdoi amasung Sina mayai lekai degi Ngasepam Momon Elias Luhen ba maite sahi kulumdoi KCP gi kedar aduna yaripok yam bem mathak lekai degi Laiprapam Dhanajoi sahi kun traga taret amasung awang sengmai Laipattagi Konsam Manichandra sahi kun tarik kawi KYK kedar aduna Laisram Ranjit sahi kun traga nipan kawi Wangjing Hodamba Pukri asobadagi ni hairi atopa amanan Lilong police station gi manung chanba Lilong hori bituren hanbi Kalikhong dagi Meeoi ama Kodin Bofet amasung Tripolodin SE syrup chama ml26 tiar bottle se engkai gi mathoi ge konana pare maming na Fatima sahi ni fugumari kawi nupi ni hairi haukiba tang taraga ni thoi dana Manipuri police na sathakiba kanna ba drive to huran kiba gari taruk recover tawre hairi